webare kunchiriza ukambera umugore nanjye ndyaguma n'amazima nkubera umwesigwa manyo wanje buri kimwe no kugabana pora mpora tibiri byo kutabana tinyine mukoka ntuzakazana kange ntaro wanje tindwana utaryangana oichirize ndaganejo tuturane tuzare turamare turubabiri. Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nkole Media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo. Nkole Media Nkole webare kunchiriza ukambera umugore nanjye ndyaguma n'amazima nkubera umwesigwa manyo wanje buri kimwe no kugabana pora mpora tibiri byo kutabana tinyine mukoka ntuzakazana kange ntaro wanje tindwana utaryangana oichirize ndaganejo tuturane tuzare turamare turubabiri. Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nomweshongozi owamani uba kweta Bright AB akeshongorokeye akawebare kunchiriza Bright nakwakira Nkole Media echecheshongoro mazima abakundwa nebubakunda bakirebemo nakwakira amazina gawe. Amazina ganje ninye Bright AB nashemererwa kunta ya Nkole Media. Bright AB orienzarwa yankai ndienzarwa ya Rwampara konka hati nimberaho ima Bright okweshongora wakumara mbwire ki kweshongora nakumara emyaka nke 5 oine hiti zingahi hiti hiti nije byeshongoroke nyine byeshongoro nka 8 konko muri ebyo bitambuyire mu munonga ne bishatu oriyo mweshongozi nicyo kindi cyo gukora. Which other thing do you do? Ndiyo muzani. Oriyo muzani bakanusha no handika uri director uri film producer byo no muntu omwe. Okay. Konka ibinkwebembeza no kweshongora no kuzana konka byona nimbikora no kuhandika music no kuhandika film no kudirectinga video byona nimbikora. Okweshongoro ku nane obwire buwa kumaramu ninga shemyaka yiwa kumaramu no kureba utakwine yikukuta munonga hakuboku natandikire hati tukwendi. Okay, Bright AB ni challenges ki zimu kubugabugana nkimwa aba beshongozi ninga shabakozi ba music ninga shi abine business ya music. Music challenges tukine challenges nyingi okushanga ngu entase ya music ekirinche kandi okukora music kukwetaga sente nyingi noshanga tutine studios nungize kumara when government batereho studios batere hebikora ya music kanoshanka uraonti bakaba ba promisingireho studio government katuraganisa so turinzire ki yaturaganise nitwe. Okay, nka omweshongozi no habura ota omwana wo mushino mojo hamwe no muzire okureka abana obutabazibira kujoininga music industry ntine yabashishiki atubona kweba kukitwara konka industry ne yabantu nkimwe tubasisikiri ekindi nibabasa kutunga mwentasa tunga munentasi yakuba turebera beshongozi bingi bakubisa habazire bine sente bombe kire ntunguka yamano mwihanga kandi bari yabeshongozi. Okay, full figure ahwawe nyuma ho ni naka video kundebireho ari kugira ntabeshongozi babana babishiki nibagwera wa munonga nti wajoininga music industry yo mwana wo mushiki buri omwe nakubiyama ko kutandikira producer wa video editor wa radio ari kuza kuterekeshongoro cyawe hakurataho ara kusupporting mbuna bafani bonka ni babarya mbune babyama nabo mbwenu echo no cyaburaho ningano haburo to mwana wo mushyo kwetwaza o music ate kizibe cyashikuruga no kubura support umwana kubananda ngu akuze ntaranta ye konka habwa abazire kushanga batakusupportinga kugira ngo bajangwe ebyo neby'abafa mutima
bacanga kuba supportinga hato umwana nawe yanarunda support hatebyo niho bikumushyikira konka kuri yakubira bwine support kurga hansi tine cyakubene kimuhika hakuba buri kimwe kikabene kibakiro yahitaga studio bamusupportinga akamuhire sente producer akakora ki akaproducinga cyeshongoroje omukozi wa radio akamuhire sente akaterekesha ngoroje yatariho kubyamana okay Bright hariho omuzano ogwa mukachikoba tukutandika wagira nti nozana nemizano wagira no handika no producinga hamwe na no kudirectinga ni nyendo shobore mukachikoba muzano oguguri ariki niki what is mukachikoba no muzano gukwata ahambere kuba abantu na munonga abariyo myaka yo kushwera nugwegesa abantu abo kushera bateburize abantu babanze kwebuza waza kushwera umuntu ati banze twarakire kake omwetegerezo re mico ye rembera ze utakatomera so muzano gwe nyombere igugambaho konka Bright no ikiriza ntobumwe nimbasa kubuza ntomera 1 AI omurembo guturiyo mugwa AI abana ba AI nibebugana ati katu example ndiyo mu nkore bampa basare ninga shibampo kushoma ninga government sponsorship ninga scholarship yantwara guru nabugana yo omusigazi unabugana guru ate we naruga chenjojo ishuka nindugambara oriya naruga chenjojo twabugabugana rukundo yaza yiguru mbona nareba nti niwe mshija ine kuntasa nikikuguma munonga nywe kuza chenjojo ninkubanza kugirenda bantware chenjojo bakunyoreka yinyine kutwara omwana unazara mbwenu ejembera no gigamba hoki ya AI atejembera niye kanyise munonga single motherhood hamwe na obutabanguko mumaka n'abantu kugenda nabajyangu rukunde kahwaho rukundo yamazimati yakiroho Justin byebyo shango AI konka AI twine kutukubasa kujehara nakoreka nti ninduga nza kuri iyo shanga nti tinafuna chance yo kugenda kucyondoze bikugenda mumisho konka teristo muntu no wakutamanyire wabo konka emico ye nebasa kwereko wabo Bright bigumire mukachikoba nigwo muzano musa omukachikoba sofa yimwasho wize episodes zinga turiyo mu episodes mushanju noteka mukachikoba naye kubeyine episodes zinga naye kubeyine episodes 15 omuzano ogu nigwegesa ki omuna Uganda hamwe namakaga ryo yes waza kushwera ogumubanzo buze kandi kindi nigwegesa na amagara kurinda amagara waza kushwera omukazi banzo yekebeze nawo manyamagara geyo kugari utachebeza sirimu yonka banzo chebeze bine gundi bine sikosero wabo ekyo nacho ni kikuru ogaruke ochebeze agwo mukyara nazara aine blood group ki ebyo byona tutukira kubifawo konkani bikuru munonga no wabo nabachechezi ninga Okay Bright obwire buwa maromu kuzana film ine ye kututwara filme ine he kututwara konkani twitago kutukwatira ho government tukwatereho turondera katare ka film okay omuzire ariyokwe no muhaburota kureko mwana weye kazana film because film nayo nibagira nti ne yabashishikire nkabeshongozi mwafu nabazani nimwe mukubanza kubabyamaho mwafu nabazani nimwe mukubanza mbwenu kubashisha niko bakugira accessory mbabana babishiki mbwenu no haburota omuzire hacyo mwana weye kuzana film because film first of all nentasa era omu ihangeri ya Nigeria ne kwate cha kabiri warga petroleum ninga shamashita film ne kwate cha kabiri akutunguri hangari ya Nigeria konkana AI eizire artificial intelligence abajungu baresire AI mbwenu no haburota omuzire okwe hanta film nkentasa abazire bareke kuzibera abana babo kuzana akubintaranta na no mwana wa muzibireke cyari tariye kunda magarageye gona no mwanya habwenci ebitokoza bwonko byiviro mu industry yiteje nahabwa abana kwitamwa umwana nabura support
kandi nayenda eco icyo ari cyarukura nayenda hati amuheru bicumurema ahura yayetamwa ayetamwa reba tayine cyakubasa gukora kikamukorera nkeco kandi takukibasa kubata yine support hata binji betamwa no kuba kwendera bariyo mbitokoza bungu. Okay, Bright. Omuzano gwa Kikoba guri nkayi tugushanga nkayi ni baguguzo mu katare ni baguguzo mu duka ntugwiya. Omuzano gwa Kikoba bwa hatugurya YouTube channel yitu yankore media orugwenda ntari gwiha na no matundiro ga film gona waza muno gushangamo. Okay. Noko sa account ki? Ya music ni Bright AB Music. Wano nda music yanje bora hamwe hona ho kuza Facebook, TikTok, YouTube bora hamwe hona no tam Bright AB Music no banombo naje munonga. We bari munonga Bright. We bari kutayayira Nkole Media TV oinewo kwenda ko akuraho ninga kura musawo ninga kusima ni nsima abahagizi banje bampagire ku rwo mu kutandikana hati comments ntobantu zireba abakore emizano yito bakasima mwe bari munonga mwongere kutagera yito tongere kukorakorana. We bari munonga Nkole Media TV abari AB Bright no mweshongozi ate no muzani omuzano gwa Mukachikoba mwahurira ebya Bright nti omuzano guni gwejesa banzo buze yoriyo noza reka kugenda nkembuzi. Until next time mukama bankumire, bye bye. Nkole Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira nkole.